bamemba b'ekibiina ky'abeeteerine kya Rwampara Ranching Cooperative Society Limited eriizooba basiiba omu kumashana barikuhakanisa embaganisa ya sente biliyoni 9 na miliyoni 6 ezi gavumenti eherize kubahereza bwanyuma y'okugisinga omu rubanju rubagitabarize orw'okutwara itaka ryabe rya Ranch Square miles 5 etabakiisire. Cooperative zona mu ihanga abari ha social media urabaye busy ukati ko uraga people no kusumana ibase ona rekombe ko parliament cyangwa ni na umzee mwenye yona ni shamba ngukura byo gukunda kwechendeje babari winge burumugabo babagandise esentezo kurira obabantu babire mwebwe gabo okurigera habeeteerine aba gavumenti ekabahereza itaka eri omwaka gwa 1993 okukora ranch bakarisizamu ente zaabo bitu bwa nyuma y'orutaro gavumenti ekija yabihaho ekicweka cy'itaka eri nabo eby'okuriisa babirugaho mbwenu omwaka gw'2013 bamwe ahari bamemba bakatwara gavumenti omu kooti ahabw'okutwara itaka ryabo etabakiisire kandi orubanja barusinga nikwe gavumenti okubaraganisa okwerikuza kubahereza sente biliyoni 9 ez'okubakiita hamwe na biliyoni na z'amagoba okurugera habakakiiko gavumenti ekabahereza sente biliyoni 9 zonka aha biro bishatu by'okwezi kwa mushanju omwaka gw'2024 kandi basharamu okuzibagana ekyatabura bamwe ahari bamemba hariho abantu abayine sente batari bamemba twaje barwa Ranching Cooperative Society bageze n'ubushake nasayingira byone evidence zone kandi zine yewe kineti sasa cyona no kureba abantu bahagarike none manuka bonike kokabana abo kwiga tarana kunonga kuronda batwabo kwete mapayona okinga kabaka botokake empira kapsira ekineti sasa no kula kishina tekero okwiha abatunga sente ezi aba bakacwamu okuzebaganisiza obwo bucweka 25 hariga n'oburukwingana na biliyoni 2 barikuziha abaroya obucweka 15 aharigana oburukubarurwamu biliyoni 1 na miliyoni 8 zatwarwa bakakiiko obucweka 10 harigana oburukwingana na miliyoni 7 bazihereza membo wagerizeho kubahakanisa dere ezindi biliyoni 4 na miliyoni 200 bazibaganisiza bamembi igana 40 buri omwe arikutwaraho miliyoni 30 miliyoni 6 bazipangisa mu ofisi ya meza 2 hati hasigireho sente biliyoni 1 na miliyoni 8 zonka hatwija ndeba abantu bayine sente zayikubarwaho n'ibindi bakishibona tubahirwe pia ila fure pay bakatugana kubona dinikani nzengeriro hono Greater Rwampara urekayo ni ndonde abantu abo ahabwa enshongezi n'ezindi omuhandiki wa cooperative zo mu ihanga Robert Barije eriizooba yakyera kwetaho orukiiko okubuuza abamemba ha sente ezi bitu ogukakye bamwe aha bakakiiko bamurabyemu empi okurigera hari bamemba ekibiina ky'abeeteerine kikatandikwa bamemba 296 bita hari aba abakakiiko niboreka ngu bamemba 141 tibarabagana ha sente ezi enshongezi ofisi ya mukuru w'ihanga ya State House Anti-Corruption Unity nayo yaherize kuzitahamu kandi aba bahurira ngu abakakiiko bakaguzita kasiko ya miles 6 ezabire zisigireho ente zirikurenga 3,000 na n'ebyombeko byabire byombekera hamayiri 2 omurembo mbara dere sente bazibagana twaje nkwe nawo tusakora 15% tuyaona sente za babarua tuyaho transport for 10 years the committee yona itwalese sente nyikigambo mushana ahabo sente zo nzireki nzihireho batsawo miliyoni ishatu twazikora umushabuzi twazihereza umukonka ubutaza kubahereza obo ni 13 ubutaza kubahereza murete ufite gusinga esente zerogaye tujatwara 25% nangwe tugira kuzibashashura
according to the list ngweno baba summary Nyakayojo Ibuna Mushanju Rugando Lainat Ndei kuto atati kisere taramu toto iba kutunga ushangane kandi yakozeriki ushangiye kwi so njanta sikuba kirungi kureka ikintu inshobeje nagerere ikakora ki ikagumiza mu kureba aha bwa TV West and Elias Ritugusa.